Ejino bi wo ho to me fa aphrodisiac bi se oni oba ekoda oba wie na ne ti eye ne ya ne ti ye ne ya ade ntra wo ti ye wo ya me say bia wo no medro no for osisi wanu medro no for moja no mo ede no e be sane from utirimu e na aba nti ade betimi de stroke yare no e de beja also sa ene position wo betimi ma wonya stroke ene ndro bi a ofa eye ndro na wo ye fa no ene betimi ma wonya stroke na enya about position no what I say obi wo obi oni oba ekoda office oh oba we de se na otie wo se metimi no ndro bi na metimi gina no so che metimi sepa mu ho oba ne de oni problem na mum wo no wanga so pom den to your health and I be ko atia inta enetie me shifting fear topic no sure quarantine do na boys ni be fade ye we no sa na ade ntimi mwa ni pedua say natural and you because say natural but ye natural and ade ntimi ebua ni pedua sa enetie abi man boys you hear everything okay okay catch up say enyama ekoso stroke ekoso eye cardiac arrest no ye wo ntia akodo a ekuta ni pedua na ede moja ede ma akoma no myocardial bright mind se moja no yedu na sa akoma ne ntimi nya moja abere na abere ni ano ahoden a akoma ne de bo no na na ahoden no ewo fom ene ye wo eye coronary artery laxity eye ntin ede moja ede ma akoma no se santin ni musi a abere na abere ni ano akoma ne ntimi nya moja ntini pa no ho ate se akoma ne ntimi bo kim anytime ya no wan hwe ya ebetimi ama heart attack ana cardiac arrest aye kan wasem no sa enetie because senia moja no mu eti ayedru no ana senia my cardiac bright mind akoma ne ntimi nya moja dodo no e dey say the was package generator idea si wona petrol ni mu o for so ase we are say ayetimi no always ya no ye wo hyese bebre say bia nipa wo tia so a o hine ma bebre we pese o ye business we pese o to car we pese o pese we bada nyame amboa na yare be chiwa atompa no so no wo hye ba kopɛ so benya yare sa na wasan sɔre wona so asan ye adwuma bi tie na ye Jehovah Rafal hanoma obe kyerɛkyerɛ ne ma bi a ye be ya ebenya pomudin ti se nchao meje so tipacho ye na dey ne ba bisua yo Jehovah Rafal natural consult na money me ahie yi ye wo akuapeme klopon 20,000 fi ho ana ye wo Jehovah Rafal natural consult ye kyerɛ nyama hodo bebre efa pomuden ho yare bi e ha obi a no oba nyame adom ho betimi atɔ na ndene mpɛsɛ yesua bibi fa about cardiovascular and cerebrovascular ye ka cardiovascular and cerebrovascular na ye wo akoma no ni ntin ekuta akoma no ene adwen no ni ntin ekuta adwen no ne ye ka be bibi a efre no a edi kan efre no blood viscosity no is talking about senya nipa bia o moja ne mu duro no esi etie ye obi wo ha ne moja ne mu duro no all the time ne moja no eda nti wo ho tesa na nse chi ne nsa ne nan ne ade ene ye wo cholesterol crystal acho wo boss no bia se ba cheche ni nyina mu yes okay ye wo entina medical chere say blood viscosity no is talking about the thickness of the blood senya onipa bia o moja ne mu duro no esi etie ye obi wo ha ne moja ne mu duro no normal ye obi wo ha ne moja no da and at times no do hospital kwana se ye de nsuo si ne so a ye bre ansa na yetimi nya veins no a ye se ye de moja no ana se ye de drip no ye de mano no ene obi bi e friend cholesterol normally ye wo cholesterol ahodo miensa ene woni pedua mu de be mo e be da di emwo hunu ye normal cholesterol a wo obi a wotadi kosua ahodo na wotadi kosua angwa aduane srade nam ne ade a etimi da obomu nto wo ha wotese obomu ehyehyew obomu eye wo ya dinia no cholesterol a ene so da na di e de akyerɛw your blood fat yes slade dodo a ewo emoja no mu si yekasa slade ewo emoja no mu a den kwan ben fso na besua hu se slade ewo emoja no mu ye obi wo ha abrona bi no trans kakra bi no sore kra na bo se ne nsa agene ne nan agene slade dodo na ewo emoja no mu no ene na ekosisi entin ne mu a ye obi bi a efre no vascular resistance and the vascular laxity. Vascular resistance no resistance of the how the blood flow through the veins senya emoja etimi die fusani ewo ntin ne mu ene senia ntin mu so be vascular laxity no ti ntin mu ntimi bia definitely wo ho a otese ananse che wo nsa wo nan ne ade a ye niam a betimi edi stroke etimi edi abre woni pedua no ye wo niam bia etimi cause cardiac arrest a normally your friend no cardiovascular accident ya wo chaka besa ka ye bo stroke no one side kakra na ye hwe ne ma bia se na o ka se moja obi moja no thick emi so ye light no obe cheche ne ma itimi cause sa ne ma no ana me che se slade aduane dodo na yedi no angwa aduane dodo na yedi no etimi ma emoja no etimi da ti nipa no moja no mu yedu a aduane bia obedi bia no aya na slade etimi da wontin ne mu enti ema entin no moja no ntimi ne afusane yi a ene eye niam a etimi di oham sunsan so bebre no ede numbness
edeba wo ho out say na se che won sa onan ne ade etimi edeba wo so. Okay, so what if say me di strategy baby ba me exercise in way. Odi strategy bebre o exercise ne ye no ye no nua na betimi anane se ne a ye ka no strategy do na aye na ye ka no because ade no ye obi bia ye internal organs aye woni pedue no mu obetimi aye exercise all right but entini mu ntumi mbie kura because exercise na wo ye no strategy do na ogusu a odi entini se strategy ne enya e ya de etimi kozisi wontini mu abere na abere nyina sa enetie ti ba jo strategy do na ebi ye den like obetimi awbo kakra bi so a ebi ana ebetimi cause say reference and stroke na o hwe bi ye den yo enye about stroke asema ye kan ye kan about akoma no stroke asema ye kan yo senior strategy de da ye ntimi e wo e tesa ananse chi ye nsa enan no sa na nipa wadwen mu so strategy timi da wadwen mu ema adwen no entimi nya inframa na se moja a etimi de stroke no edeba eno ye friend cerebral blood vessel laxity ana cerebrovascular accident no e indicate ana se de di chiro ma hu se nipa no ho no strategy da otirimu but wo no wadwen mu no enye wo se strategy na eda otirimu enti obi wo ho a cerebrovascular accident ana se cerebral blood vessel laxity no nintin na ekuta adwen ne muntumi mbie enti no abere na abere no ho te se ni tifa eye ne ya aze ni tifa eye ne ya emu ana aba ebo won ka ye se stroke betimi enyawo I was a wutimi ehwe na etu ho anamo that means strategy da wadwen ne mu I betimi stroke e de ama onipedua no sa enetie okay ti yen kwaso na all stay ma be point yes na me ka tell say enyama ekoso stroke ekoso eye cardiac arrest no ye wonti akodo a ekuta nipedua na ede moja ede ma akoma no myocardial bright mind se moja no yedu na sa akoma ne ntimi nya moja abere na abere nia no ahoden a akoma ne de bo no na ahoden no ewo fom ene ye wo eye coronary artery laxity eye ntin ede moja ede ma akoma no se santin ni musi a abere na abere nia no akoma ne ntimi nya moja ntini pa no ho ate se akoma ne ntimi bo kim anytime ya no wan hwe ya ebetimi ama heart attack ana cardiac arrest aye kan wasem no sa enetie because senia moja no mu eti ayedru no ana senia myocardial bright mind akoma ne ntimi nya moja dodo no e de say the was package generator idea si wona petrol ni mu o force wa say generator ne betimi aye adwuma enti bo wan say bibi a eho hia wom no na asai esepe na aginsem enti nipa no nama ya de a otimi etwahwe otimi tina ba bi kura say oh ene mentan ha na menje ma home ye be ko no wawu cardiac arrest there say na koma no eya ade a entimi nya moja entimi nia ne ebehwe na yetu ho anamo ne hu kwan ye be fa so a ye be boaboa ye ho se na be ya obi bia betimi nya ayaresa sa energy moja na ndu metiase ya ndu mu afusani ya na timi ko sa ne mani nyina se moja ne ndu mu afusani ya eya na normal no untimi enya problem but entin bia ekutekuta akoma no enua na ye di strade ye di angwa ye di ni ade nyina no etimi de deda eye entin na ekutekuta akoma no mu ye wo entin aho be ekutekuta akoma no ebi se da coronary artery na ye ka ho asem no ye wo coronary arteries aye entin mienu a ba ko de mframa ba ko de moja ede ko na ba ko de nsuo ede ko sa entin ahodo ya meka ho asemi se mu sisi a eya ma akoma no ntimi nya moja bebre ntimi ma nipa no etimi nya heart attack enti no bi wo ho te se na akoma ne bo ne pim ehwa na nka se ja ehwa na akoma ne bo ne pim ne ade eno so etimi de heart attack no ede ba na blood pressure no so blood pressure no so sa na tie because enti na ekuta akoma no se musi a all the time no pressure na etimi kosoro na ba fom utimi ya high pressure utimi ko low pressure utimi ya high pressure utimi ko low pressure aya de etimi de how ede ba so pa sa enetie ba metin no say e bia upe mostly ma mo mpe kasa bebe no bitimi kasa say onya blood pressure no ne kwa mu say anything because nipa no wo cardiac infection nipa no wo akoma problem enti na abere na ni an so nja de gidigidi pia pe na ne pressure no koso so enti na times obi ko hospital na so ko check ne pressure yes otena sika kransa because here by nim de wade stable wo kwan so ana nim de wire wo kwan so ana bia wo nanti gidigidi no kra no ama pressure no ekosoro na so bia nipa no any pressure problem bia but before obi benya pressure problem bia no na free star enti na ekutekuta akoma no a de moja de ma akoma no na se moasi enti e ma akoma no entimi nya moja bebre ati mi ntwa ye ho sima na ye mra okay abusiafo ya san ba bi omti doctor na ye to ye komodie no so enti nipa wo ho a wo de ne se wo behwe wagidie mu wana montuo mu all the time be check your pressure na wahwe se ne wakoma no etimi ye se bibibia ekoyi e de amawo na den na wo be ya wapomo den no betimi agina yi
se omoja no mu ayedu se na ye kana all the time obombo den se obeta no nsuo bebre moment no nsuo ehye fridge mu koso no nsuo ehye fridge mu do no so ma omoja mu entimi insane obeti wangwa aduane ne osra de nam de do edi so se na ba ya wapomo de no betimi akoji uta no nsuo ehye fridge ma omoja na da na etima omoja na da etima wo afele nam de so de sa na se che wonsa onane ade no etima omoja no eda sanetie okay pacho trust man yo enti na eno no yedo besi ha na yafa another topic okay yeah besi ehwe bibi efa about your liver ho ni pebia wo pomodin betimi agina ya na efi eye wo liver eye wo mrebo na liver no ekuta niam ahodo eye insia anase enum ene wo ho ye wo protein metabolism eye enama yedi anase protein dodo a etimi ekoso ewo eye yemrebo no ho no eno no se normal eya na unta enfere problem bia na ye normal at times no wa obeti se obofo no ene ade na say liver no entimi enye na adwuma yi ye wo energy production function a ewo emrebo no ho a ewo se emrebo no etimi ema eye na adwuma yi se na ba ya bre na bre nya ukra na ho odin ena ode ye na adwuma se energy production function for the liver no ahode no ewo fo mo a eya na nipa no wo ho a ontumi enfele comfortable wo ho a to say ase bibi enkoso yi ewo nipadiem ye wo detoxification function se na liver no etimi yi efi ene nyama edifi ni pedue ni mu acho liver no function aka na say den ni function na say obe produce nyama na so be yi nyama toxics edi afi ni pedue ni mu ene yo ba circulation function you obi ho a ni yem eye basabasa ni yem nkoyi oho te sound wo ni yem ni ade ase efi ewo ni yem enti sa nyama ni nia no liver no consume na so entimi ma liver no produce yi your liver fat content ene ni ade a etimi di liver failure ene no ho keka ho nia no etimi edeba eno no ye woni ama hodo bebre betimi ada na di amwo hu se eye diabetes kra no nipa no liver function ya itima diabetes eba omoja mu or the fatty liver is divided into obese fatty liver, alcoholic fatty liver, or diabetes fatty liver, which are the three common causes of the fatty liver. They are nutrition disorder. You will go abena no didi basa inti ema ni liver no entimi enye na dwuma yi ene ye kan obese fatty liver na you go also nti abena nduane odi no ni liver ni ntimi nya hoɔden emfenyi toxics no emfemfi ni pedue no mu nti etimi ma yare anaso how bi etimi ba ni pedua no so ema liver fat no etimi ekosoro ye obi a ɔta no mensa bebre aye alcoholism obi a ɔta no mensa bebre a etimi na ne srade ahodo na edigo liver no so ema liver no so enya na hoɔden emfenye na adwuma yi yo mo twitwi mu no so yewo omo twitwimu no yazo obi ane ne de we ne de onka about twitwimu no na mum onka about diabetes your diabetes fatty liver you obi wa diabetes yare no ewo no so enti etimi ma ne yekese o ho a no atimi yekese anytime bia se ne opa bia otimi yekese a ho se office wa fine o yekese na diabetes na ne liver no e consume edema no because liver fat content no ayekese na liver fat content no etimi ma or loss of appetite in never who say liver fat no ekoso no how loss of appetite on fele class obedidi eduane kra end all the whole day kra nipa no end the year no fit say of fele fine liver fat content and as a liver no any intimi ye na dwuma yi and ma na pedua no ekoso sa ye wo a lot what is fatigue, nausea, vomiting, abdominal distension, diarrhea, liver pain, left shoulder and back pain. You will be a man in Saswa, what is an insanimu evino, what is an chi and I said insanimu evino, linear a liver fat content. Ya de bia never say a dumpe and I say bia BBC and a yo. You will near my consume ye moi, 8 money peduano, na ho de no, 8 me eco form. You will a obu had the coto dream, 8 me a hono. The coto dream, 8 swollen, 8 man swollen, ever the coto dream. As in could do huna wa na no ankasa ejai linia no e ade a liver no e da na dia kire o se ahoden ode ye na adwuma no ntimi enkoyi enti no e ma swollen e ho na no ejai nje wo se wo hwe na otu anamo na liver no anase liver na ho ode no bre bo na ho ode no ntimi agina yi se na ba ya ni pedua no betimi SCP esita sa enetie okasa waka me hwa aduane e di na have good impact like one show did you everything on fire ma one show did ya etimi de yare ahodo na bebre ene de bro one show did ya we no se na o ebobo so no one show did ya etimi de nema ahodo na ebi
loss of appetite, fatigue near the no, it mean abdominal distension, vomiting, liver fat and basura, it mean vomiting, and near the it mean diarrhea, liver pain, left shoulder and back pain, swelling, send an Americano, amount 9 it me and near the it mean the area hold on, I be to say diabetes. Near the etimi edebro, I'm or have a brain at me ebeja also. And the person diabetes, person obenya or how be Susan so be braino. What the answer Bernard been our bomb say, over here, boss we, over here, did you only did any time ya send about diabetes now you cannot say no. A bit me ebeja also. Now diabetes near cannot say no. A diet beating. Nipa o age no ekwa anymore. O hwe time ade be di anopa ewia emre. Be ma ne mpa ho se ne be ya o sugar level betimi ehunahuna am wa kwa akonya diabetes sa enetie. Nti wo hwe wo say didi 3 times daily and as yeah you obi o de ahye no sa abrena abrenia no odidi 3 times. You obi o de ahye no so odidi 2 times. Yes, because we obi o didi 2 times and that means ewia na obi a wondidi no utimi edi fruit difference be say 3 or 2 utimi di na etimi balance diet no e de amount and na say anopa no what time ade didi ewia what time ade didi imre what time ade didi utu kwan na epa ho a ebeka se nkame ni di kura because that time no didi a edwane ntimi digest nti ebe glucose egu mu a ebetimi ma sugar level no arise akoso a di diabetes area no edeba beja also sa enetie. So mostly no yes breakfast also petty bi na wono msa ni mano is it compulsory or is it necessary? Oh, it's not compulsory. Like, say there say what they show ho na bia obi wo de ahye no ho sa abrena abrenia but more na odi sugar no so no e ade o ha no sunsan so betimi e de abro ntenye fourthly I say all the time no breakfast and say okonum tea okonum way sugar no consume brain no e de how ebre yen obi o de sugar etimi eboa no e ya akola wo aging obi oswa e ade eboa na dwimu etima na dwimu da ho etimi bie na dwimu ama ne timi sua ade e de konanim na aging ya akwa anim pe na dey say sugar na ade ni die no eya ade atumi ehuhia ma yen na say all the time be sugar bebre e de hansun so ba be ja wo so sa energy me kan bi online na on patch say be peniful mani ma say wo ne oba wo mpam na style be friend dog no tire sad not me stroke ne kwere wo mu say yampa na say yeah because the pedua no ansa na ho be sa na wo no eya ade a efiri wadwen ni mu eya ade efiri wadwen ni mu enti say o ni good position na say sa ade no eba eya ade betim the stroke ade be ja wo so aha eji no bi wo ho to me for aphrodisiac bi say oni oba ekoda oba wie na ne ti eye ne ya ne ti ye ne ya ade ntra wo ti ye wo ya me say bia wo no medron for osisi one no medron for moja no mo e de no e be sane from utirimu e na aba nti ade betimi the stroke yare no e de be ja wo so sa energy position wo betimi ma won stroke eni ndro bi a wo fa eye ndro na wo ye fa no e na betimi ma won stroke na enya bad position no what I say obi wo obi oni oba ekoda office oh oba we de se na otie wo se metimi no ndro bi na metimi gina no so che metimi sepa mu ho oba ne de oni problem na mum wo no wanga so wapo den to your health and I be ko etia inta enetie me shifting fear topic no sure quarantine do na boys ni be fa de we no sa na ade ntimi mwa ni pedua say natural and they because they natural but ye natural and ya de ntimi eboa ni pedua sa enetie I mean man boys you hear everything okay okay but is your next topic e be ko so na say yeah see no ye di kan ahwenya bebre nti the actual form Mr. Ramo say they want to be ase and answer a question bi a wetin me comment wo comment section wana da me ne Dr. Bishia no yasan abo oho na say ya share ni mamu o ni so pepe enetie ye meka bibi emfa about your kidney no ye ka kidney so ya ade a ehu hia wo nipadiem pa enkwan hodo na no ejina kidney so kidney no ekura nyama hodo enan a ye beka ho asem si ye ka kidney a eye sabo a wo nipadiem na your first one friend ulobilinogen no ejina homa obi a otade Johnson hye no ho obi a wonta amfa Johnson hye ho ne ade a na ultimate discharge fuses Johnson no ne ade all the time a aya na okidni na ho ode no etimi ejina eye ye obi friend uric acid no ade no so etimi ebeda yase obi a otade meko hot spices ginger garlic pepper utwini raw na otade a yewo enema bi a eno so e consuming a ebe bu kidney no a later etimi kidney stones etimi edebra o obi a otade meko ginger garlic pepper shrimps ade bi hot spices talking about hot spices when you normally eat hot pepper ginger garlic pepper and all that udi tade ni raw ade etimi de uric acid etimi form to kidney no a etimi kidney stones etimi edebra o
enti wo obi a wotaye sa meka no sese ya che so ye de aye aduane ye de aye nkwan ye de aye froye bi na wodi a ne hot no abofom because obi wo ha ofi say owe garlic sa na aboa na koma yes those e bebo wa koma by the pressure I dey to liver ne kidney ne so itimi de o ha bebre no e de bre kidney ne liver no enti wo obi a wotaye sa obeta ate sa ne ma no so na etimi ama wapomode no etimi agina yi na nkofa kidney stones ne o ha bia emeja wo so na embe how ye wo eye blood urine nitrogen senya kidney no etimi produce nsuo na say yi efini ade etimi de ma ne yonko ene ade no se wo so de no kofom a na se kidney mu ohawa na otumi enya no ye obi wo ho beka se ne sisi ya ne ja esisi ya ne ja e beka se osisi na yifa na eye wo ya obukwa akọkire no na o kire ahama mienu a egu nipa na osisi no sala mienu a egu nipa osisi a ekofom no eno ye kidney left and right no usho obi ne sisi okotunu mu anwu se lie bi mienu eda ne sisi uyo obi a ota every number bebre a protein eye kase e wo kidney no ho a obeti se osisi eye oya obenu no madura na entimi enko because ye kire o no maduro no so no enam no yade a ota we no dodo yade a protein no eye kase a etima osisi eye oya bie pa entia no so ye bekire etiefo se uyo obi a ota we na bebre ya ateso into chada enam bia ye bibia no bibia too much of everything is bad. That's what I want to tell you. Okay. Too much of everything is bad. So what you have to do is say abena no you stick to your time, stick to your diet, reduce some things. Reduce some things. Say alcohol na odun bebre kra na etimi de how edebro because you won say bi wo ha membody wotimi anom onum na yumre kra na say wodidi ade bia e betimi ama osisi mu aye oja pa o kidney bo ye oja e mo say ade ya me ye de ade e koso de enye eye mi kidney enye mi sisi na mom mi kidney na bibi eba ho enti ye be ahweyi pa na yetimi atete ye nam hwe ye nduane die so se ne be ya emfa ohaw ne susanso bia emfa mbre ye sa enetie o kan o sha asem de se o ka se man fa dwun so enhye hu bebre sa yeah okay bajo no betimi abo ho yi ama yeah o yo bia water de don so show ho a etimi e de colorless product e form colors bi won se bokwa kodun so na wo color no odun so na aye wi o pese wo se e ya o yo bia water de meko na pese wo se water de dun so so na o pese wo se e form uric acid e de aba so a e ya ta dun so krabem now the water dun so krabem na sometime a fesi ewim na hwa de oba na ade no pie white that means meko ginger garlic na wodi no and they form uric acid no bo se ada krawa ne mu kraba no mu e chimba pot no adem white bo se adem white nya ade na se uric acid no e do so e wo kidney no nti be yese won tan fa jon so enfan show ho na nkofa ohansu sanso bia enfam bro sa enetie ebesi ana se e wo bibi fufa na ana se da foforo na ya to aso a se ne be yen se ada foforo so ye be hwe ne ya to aso o hwe machiri kwan a obetimi afre o 0244 575 445 obetimi afre o 0244 575 445 Jehovah Rafal we said come again with your testimony. Jehovah Rafal we said come again with your testimony. Odo for bibia e ha obi a no ba e be show na aboa amwapo mo de natimi esipi esita edamase atiefo say motin kan nti pacho bibia ni no betimi afre doctor o ahoma trofo na odeto dwano nti bibi so kire wadwun so a na wo de akomba comment section o meka kire na afide next time e be share no ya san achechi mo obi o yedamase pacho ya na wa subscribe ma me ma run fee. Thank you.